Slovaci, znači prvo gdje su se zaustavili, znači prvo su se zaustavili u Ostojićevu, to je bila ona prva kolonizacija. Znam, Rajko, da ima Slovaka u Ostojićevu. 750 i ovo. I kasnije, znači su ovdje bi bila vojna granica, znači od te Mišvara koja se protezala do Knina, ovdje je Kovačica, ovdje je Beograd, Budimpešta i današnji. Zato ovo mjesto se zove Straža, to je po tim stražama. Jeste, to je bilo vojna regimenta. Da, vojna krajina, da, vojna. Sad ja ne znam da li Marija Terezija nije znala da za Slovake ima, kaže, Slovaci dobri vojaci, pukne puška, begaju ko zajaci. Ali kako smo mi došli, Turci nijednom nisu prošli granicu. Ali ja imam običaj kad dolaze iz ministri iz Slovačke odbrane, kad smo na Slovaci iz Slovačke proterali, izvinite, to je kad dođu Srbi priča, onda se to i malo opusti. Ali je bilo jedno, mi smo protestanti, znači u Vojvodinu, u Srbiji ima 56.000 Slovaka, većinom malo. Slovačka danas od 5 miliona stanovnika, 3,5 miliona su katolici, tako da je više. Nekada je Slovačka bila oko 70% protestantska. To je Martin Luther, tada kad je nailazilo, ali brzo su se, za 100 godina su se došli su k sebi i preokrenuli. Šta je ono? Ovo je najstarije, znači slike, znači ove što vidite, Zuzana Kalupova, Martin Jonaš i Marija Balan. Oni su rođeni negde